Жаңы жылга жакын эл аябай көп. Карап коюңуздар. Бул чыгарылышта жалаң 5-сектордагы арзан бюджетный автоунаалар туугандар. Мурса жалпыңыздарга ассаламу алейкум, урматтуу авто сүйүүчүлөр. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Буюрса бүгүн күнгө дем алыш күнү 24 ноябрь 11 ай 24 жыл. Экранга жакыныраак келип алыңыздар. Каналга каттала элек биздин бир туугандар болсо подписаться кнопкасын басып, коңгурочону басып коюңуздар. Онар мен сиздерге такси кызматында иштеген бир туугандар үчүн жакшы бир паркты сунуштап өтөйүнбү? Жоролор деген парк бар, өзүбүздүн инилерибиздики. Парктын проценти 2,15%, кошулуу акысыз. Ар бир биздин каналды, биздин видеону көрүп кошулган биздин таксист бир туугандар үчүн балансына 200 сомдон салып беребиз. Кошумча паркка кошулуп алып, сиздер иштеп жүрүп дос жарларыңыздарды же болбосо тааныштарыңыздарды кошкон болсоңуздар, дагы 1000 сом сиздердин балансыңыздарга салып беребиз. Акча чечүүдөн эч кандай кыйынчылык болбойт. Суткасына 24 саат, жумасына 7 күн чечсеңиздер болот. Кыргызстандын бардык аймактарында иштейт. Жоролор таксопаркы менен буюрса иштешип көрсөңүздөр, бардыгы жакшы болот. Даяр болсоңуздар, бисмилла. Кеттик анда. 5-сектор элдин көптүгүн караңыздар туугандар. Şu bir çekeden başlayınca mına o жерде Honda Stream'den başlayız. Учет Armenia. Автоунан чыгарылган жылы 2004 экен, 1.7 объем, $5500, 0703 44 24 39. Күмүш түстө. Учурда тышкы баллондо турат, бирок состояниясы жакшы экен машинанын. Бул жак капталгандан көргөзүп коеюн. Алып туруп эле 4 жаңы зимний баллонго өтөсүздөр сразу эле. Так, кеттик. Nissan Primera турат. Чыгарылган жылы 2001 экен, 2 объем, 390 000 сом коюптур. 0500 менен 36 37 38 номери да сонун экен. 36 37 38. Так, мында карап турсаңыздар, тетиги жакта тоонун боорундагы кардын суугу деп койсок болот. Мындай желпип, мустак шамал уруп турат. Карап коюңуздар. Бул да сиздики. Так, кийинки унагыбыз туугандар. Nissan Primera бул дагы. Almera экен. 99 1.4 объем дейт. 230 000 сом, 0500 менен 36 37 38. Лобойду которостор сразу. Мондай кемчиликтери бар экен. Так, кийинки унагыбыз Toyota Corolla. Машина боюнча информация жок. 08 320. Телефон номерин сурап берейин, а то сиздер сурайсыздар. Номери ветровиктер бар экен. Свет мокрый асфальт. Ассаламу алейкум. Туган баасын канча койдуңуз? Жок, сатып алдым. Сатып алдыңызбы? Канча болду? 630. Ого, босын. Жакшылыктар кайда? 630 миңге саарлап эле мынакей. Сатылып алынган уна. Жакшы алып туруй 630га. Мына жерде не болуп атат? Соода болуп атабы? Көрөйлүчү. Оң караңыздар. Саарлап соода башталып. Бул жерде соода эмес эле неме болуп аткан окшойт. Место талашып аткан окшойт да. Улантайлы. Соода эмес эле место талашып атыптыр. Сабыр кылгыла, сабыр. Антип кыйшык койгон үчүн. Урушпагыла деп. Улантайлычы. Hyundai Getz 2002 1.6 объем, 390 000 сом, 0558 09 40 40. Hyundai Getz. Бул машинеден айдагам, мощный машина болот. Полный электропакет. Состояниясы мощный экен. Мощный экен машинасы. Цвети дагы необычный. Жашылыраак болуп кетет. Ач жашыл экен да. Так, андан кийин Merc 124 дизель. Тарадыбы? Тарап тура. Кыжалат болуп кетет экенсиң көрүп. Так, 1989 2.5 дизель, 270
5000 сом 0708 18 08 83. Бар роса экономичный болса керек мына машиналар. Так, улан Таус. Мерс 210 турат. Двойка турат мына жерде арзаныраак 220 миң сом. 202 миң доллар экен. Где-то 180 миң сом 0708 52 91 96 90-жылы чыгарылган 1.8 карбюратор экен. Мындай кемчиликтери бар тугандар. 07 таластын машинасы экен. Таластын машинасы. Кетерде дагы деле турат, бул эмне болот да саарлабыл, Сауыр тугандар, сауыр. Урушкандан, талашкандан эч маянап чыкпайт. Беримдикти болуш керек. Так, Мерс 210. Кап-кара экен. Так, нарагынан өтүп окуп берейин. Телефон номерди жаңыртып берейин. Машина бирок идеальный экен. Так, 99-жылы чыгарылган 2.8 Вабраска бензин газ экен. 779 0001 70 экен. Басын 6800 доллар. Обмен барбы? Обмен бар. Не машинеге? Корейский. Кореец. K5 K7. K5 K7. Кошуп берет экенсиз, буюрса. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей, корейстен немиске отурам дегендер үчүн алмашуу жолу бар. Полный электропакет бул жерде. ESP, электрокүзгү, круизитар иштейт, Бирок машина таза экен, Канча жылдан бери айдап атасыз? 11 жыл. 2010 алгам. 11 жылбы? 11 жыл. Ого. Октябрь 2010 алгам. Молодец, сонун айдапсыз, 11 жыл бир колдо экен да. Бирок машина тугандар таза экен да. Мындай эле көрүнүп турат машина. 11 жылдан бери. Бишкекте болот, байке? Болду, чалып көрүңүздөр. Атыңыз ким? Талант. Талант байке өзгө чалып көрөсүздөр. Корейстер болсо үстүнө акча кошуп берүү вариантын карайт экен. Так, жакшы. Так, кийинки унабыз. HS Горбатый деп коет, 460 миң сом коюлган, 0708 14 04 06. 2000 жыл чыгарылган, 2.4 бензин газ экен, Серебро. Так, бул машинаны койгучам, бул жактан тарта берели. BMW Samurai деген машина ушунтугандар. Чыгарылган жылы 2008 экен. Пробеги 223 миң, автомат коробка, 3 объем бензин, расходу 10-14 литр дейт, 12 миң доллар коюлуп тур, 0707 так, 77 76 24. Телефон плюс WhatsApp дейт тугандар. 08 855. Ички салонуна көргөзүп кой. Так, полный электропакет, электроплавающий сиденья. Так, ички салондору. Мен bu yerden kameranı biraz açıp koyduk şeyime. Так. Эми жакшы болдук ше. Кеттик, улантабыз. Көрө бересиздер. BMW Samurai. Андан кийинки унабыз. Mercedes-Benz Universal. Пневмоподвеска болот бул. Так, автоунан чыгарылган жылы 1988, 3 объем, дизель, 275 миң сом, 0700 менен 299 960. Истерге малайтрашка алгам. Истергеби? Ист доплатам менен. Ист доплата болсо тугандар. Малай фитче. Фитке дагы болот. Биринчи жолу көрүп атам BMW-ны фит истке. Болду. Эсеп. Тугандар. Мала литрашка болсо алмашуу жолун карайбыз дейт. Акча кошуп берсеңиздер болот экен. Канча болду айдап жүргөнүзгө? 1 жыл болуп калды. Жеңеме ылайыктуу ошол мала литрашка кылып берейин деп атыптыр. Жакшы. Чала бересиздер. Бишкекте болот, Болду, чалып көрөсүздөр. Атыңыз ким эле? Эламан мырзага чаласыздар. Жакшы, базарыңыз берсин. Camry 30. Бул да кара цвет экен. 2004 2.4 объем, расход 8-11 литр дейт. 8500 доллар. 0501 37 05 08. Я. Газ бензин. Газ бензин бе? Диска кошуп берем. 4 диска кошуп берем дейт. Газ бензинди. Канча жылдан бери айдап атасыз? 7 жыл бир хажайып. Ого. 7 жыл. Кара түстө экен. Тугандар сыртыны бир катар полировка кылып коесуздар. Онда ипсумдун эмесин кошуп берет экен. 4 дискасыны. Балондору келип калыптыр, балондор уже
ипсумдук, чалып көрүңүздөр туугандар. Сыртын бир катар полировка кылып коюш керек. Чек-чейип калат машина. Так, жакшы. Кайсы машиналар? Audilерди көрсөтөйүн, Тетинде сыйырбы турат. Так, газ бензин экен. Audi A6 95-жыл чыгарылган, 2.6 объем, 420 000 сом, 0508 0017 66. Так, белый жемчуг экен цвет. Бирок состояниясы жакшы экен. Состояние өтө жакшы. Так, кийинки автоунаабыз Toyota Avensis туугандар. Народный машина да. Өтө мягкий болот. Так, серебро экен. Бирок мунун состояниясы өтө идеал экен. Так, автоунаа чыгарылган жылы 2003. 2003 1.8 2 жазбай коюптур да. 1.8 1.8 VVTi мотор экен туугандар. 650 000 сом, 0705 55 81 55. 1.8 өтө сонун мотор болот туугандар. Состояниясы сонун экен. Канча жылдан бери айдап атасың? 1 жыл болуп калды. 1 жыл болуп калды дейт. Полный электропакет, механика, өтө экономичный, мощный машина да. Мен муну 2017, 2016 милицияда иштегенде ушундай спец машиналерден мен айдаганмын. Мында тревогада, ар жак бер жак вызовтарда газдын үстүнө чыгып отуруп алат элек. Неубиваемый мотор да туугандар. Объемун жазып коюшуң керек экен, 1.8 VVT деп. Жакшы экен. Бишкекте болот машина? Болду, чалып көрүңүздөр. 650 000 сом дагы түшүп берет экен. Өтө сонун машина. Так. Сыйырбылар эмне болду? Сыйырбылар. Honda сыйырбы? Сатылды. Канчага кетти? 650 000. Машалла, сонун кеттир. 700 000 сом коюлган экен, 650 000ге сатылыптыр. 2002 экен, 2 объем. Сиз алдыңызбы? Сонун. Жаңы жылга чейин элдин баары машина алып. Каякта болот буюрса машина эми? Бишкекте эле. Сонун. Жакшы күндөргө айдаңыз. Учурда кышкы дөңгөлөктөрү бар экен, серебро. Ондай жакшы машиналерди тарс эле айдап чыгып кетип атат. Видеонун башында көрдүңүздөр Toyota жана Corollaдан. Так, жакшы. Мондай адистелерди да сиздерге бир катар көргөзүп коеюн. Ушул катар менен эле чото эмедет окшойт, тиги топтолгон жерлерде базарда жакшы эле машиналар кыймылдап калыптыр. Жаңы жылга жакын кетти буюрса. Мына дагы бирөө турат, ушуну дагы көргөзүп коеюнчу. Так. 10200 кен туугандар. Европеец 2003. 2 объем бензин газ, автомат коробка 4 ВД. 777 515 514. Бул левый. Но правый. Правый сатылды 650 000ге. Но левый бирок состояниясы өтө бодур экен да. Ички салонуна бир катар көргөзүп коеюн. Мынакей, черный салон. Черный салон. Сырт жактыбы? Колдон келишинче. Канча болот эми баасы? Сиздикиби бул дагы? Наркында сиз саттыңыз, сиз саттыңыз, сонун. Одноклассник, сонун. Жакшы. Базарыңыз сар берсин. Наркыны досум сатты дейт, Одноклассник. Буну өзү сатып аттыр. Мына жерде Mazda Demio. Мына жеңелерибизге көрүңүздөр. Mazda Demio 2004. Так, 420 000 сом коюлган, 0502 80 73 20. Баллондору зимний. Антенналары бар екен. Жакшы экен состояниясы. Так, Mercedes-Benz C-класс, Сэшка правый екен. Япошка 96-жыл чыгарылган, 2 объем. 330 000 сом коюлган, 500 менен 55 70 27. Так. Жакшы экен. Состояниясы. Так, Mercedes-Benz A-класс, дагы бир жеңелерибизге сонун машина. Тыпыйган, шустрый машина.
О, дисканы қараңыздар, низко профиль. Так, қанша екен размері? 205-ке 40-17 размердегі құйылма дискада. Соны жарашат екен, қараңыздаршы. 05 Нарынский екен. Так, шығарылған жылы 2003, 2.1, бұл дизель екен, бензин бе? 2.1 деген объемды бірінші жол көріп отам, Автомат коробка екен, 470 000 сом, 0708 0787 02 екен. Аудида сатылды. Туған сатылды. Жана братчика турбайбы? Жана базарда перекуп братчика. Так. Mazda 626 Capella деп қояды. 2000 жылы шығарылған, 2 объем механика. 350 000 сом, 0502 02 02 99 99. Бірақ қиыла машина базар. Жаңа жылға қимылдап қалып тұр. Өткен базардағы үшін не болған? Бұл базардағы алып сатқандар өте көп. Машина состояниесі жақсы екен. Айдап көріш керек, мотор, коробка, так кузов жақсы екен. Так, народный машина дағы бір Honda CR-бі. Қанша қойылды бағасы? 690 000 сом, 2001 жыл шығарылған, 2 объем автомат коробка, левый руль туғандар. Номерім не екен? Абу дейді қо. Номер мен біразың бе? Номер қалау. Ички салону. Подсветкалар күйеу екен? Подсветкалар күйеу. Подсветкалар күйет екен туғандар. Ички салону. Салонда жақша болды екен. Телефон номері. Атын кім? Карим. Карим мырзаға чалып көріңіздер туғандар. Автомат коробка. Қанша көрейінді отасың? Бөлшті. Тоқтарды тұқ. Қанша көрейінді отасың? 670 000 сомға болады екен туғандар. Обмен вариант жоқ, Обмен бар? Не машинеге? Любой вариант. Көріп көресіздер. Сілер қошып бересіңер, сілерге қошып береді. Любой вариант. Любой вариант. Туғандар, обмен вариант бар. Ақша қошып беру варианты мен екі тарапту сөйлесеңіздер болады. Так, жақсы екен. Так, жақсы. Құлантауыз кейін күнауыз Toyota Estima. Дөңгелектерді жаңы қойып тұр. Сіздікі? Ассалаумағалейкум, қандайсыз? Жақсы ба? 2002 жыл шығарылған 3 объем газ бензин екен, 556 015 103 екен. Басы қанша ем? 800 000 сом туғандар. Қаяқта айдадыңыз, әке? Қарабалта, Бишкек. Үстінде люк менен екен. Эстималарды анша-мұнша... Без вложения. Без вложения, Жақшылап полировка қылып қойасыздар, машина бұдан да қасылады. Бірақ состояниясы мощный екен машинаның. Поворот повторителдер бар, ветровиктер бар, үстінде люк бар, автобокс бар. Қарабалта, Бишкек жүрген машина екен. Ішкі салонына көргізіп қойып. Ачасыз пәке? Көргізіп қойыл салонындағы. Башқа машинелерге алмашпайса? Же левый семиместный olsa көресіз бі? Левый семиместный olsa туғандар чалып көре бересіздер. Скоросу да что-то бір нәрсе қойылып тұр. Ішкі салону. Емесі бар екен. Подлокотник қойылып тұр. Кармашкалар, Ева поликтер. Бұрса Бишкекте болады машина, Атыңыз кім? Талант әкеге чалып көріңіздер. Сол қол семиместный olsa қарап көрем дейді. Жақшы, базарыңыз берсін, әке. Так, кейін күнауыз. Тартпай қойайын ба? Болды. Ұлантауыз. Бұл жерде дағы бір Avensis тұрады. 2003, 1.8 объем, $6.800, 0778 22 1099. Күңірт көк түсті екен. Темно-синий деп қояды. Үстіне онай рейліктер бар. Светі жақшы екен, Жақшы жарашат екен ол машинеге. Камерин көргізіп қойайын. Toyota да туғандар. Camry 2003 механика екен туғандар. 2003 24 механика. 710 000 сом, 0709 015 939. Серебро Нарынский екен.
Состояниясы жақсы екен, бирок европеец. Состояниясы мощный екен, механика болгондо дагы. Так. Мына Audini да көргөзбөсөм болбойт, а? Караңыздарчы. Баллондорду жаңы кышкы дөңгөлөк коюптур. Свети да мощный. Полный освежит этиптир. Переходка, Audi переходка тугандар. Ички салонду караңыздар. Салонда подсвет экен да, кузовка. Кузовка подсвет. Ич жагы механика. Ролю ничке. Так. Жакшы. Үстүндө люк бар. Audi 100 илгери билесиздер, ушулар түшүп кала берет эле. Муну кайра чаптайт элек го. Муну ягына 2 же 2.3 же 1.8 деген немесин чаптап туруп. Артынан ачып көрөйүнчү, ушунча болуп калды. Машина таза экен, Трассада жаман калкыйт да булар. Так, баасын айттымбы, телефон номерин айттымбы? 380 миң кен пробеги, 90-жылы чыгарылган, 2 объем, не Россия дейт, 380 миң сом коюлуп тур акчасы да. 554 28 85 54. Audi сотка переходка. Так, лотабыз, кийинки унабыз. Zafira. Opel Zafira 2001 1.8 объем. Механика экен, 555 333 980. Азыр баасын сурап берем. Свети да сонун экен, үстүндө рейлинг бар. Так. Ассаламу алейкум. Байке, баасын канча койдуңуз? 480 миң сом сурап атыптыр тугандар. Та ички салону бир катар карап коюңуздар. Полный электропакет. Кондиционер жок шейта. Кондиционер дагы бар экен. Семиместный. Арт жагы. Так. Opel Zafira. Артында фаркоп дагы бар экен. Так, жакшы. Кийинки унабыз Merz 124. Кайерде газ берип атат? Гүр эткизип эле. Так, чыгарылган жыл 95, 2.2 объем, 111 мотор, 550 миң сом, 556 менен 163700. Серебро. Машина состояниясы жакшы экен. Таза экен. Мөрдө 211ди көрүп атат, ошонун бир көрөйүлчү. Так, 2004 Merz 211, пробег 340 миң сом, 3.2 дизель автомат коробка, Stage 3 коюлуптур, 340 аттын күчү бар экен, 860 ньютон метр крутящий момент дейт. 12 миң доллар, 0557 78 89 33. Stage 3 болгондо бирок машина состояниясы жакшы экен. Сизденкиби? Таанышыңбы? Я. Жарышып көрөт окшойбуз, менде да 211 бар да. Бирок эми 5.5 компрессор менен буну салыштырып болбойт тугандар. 5.5 компрессор алып барып. Жок, жон. Өзү айтып коюңуз, 5.5 компрессор. Жок, адашат бул. 3.2 дизель Stage 3 коюлуптур, болгону 340 эле аттын күчү тугандар. Так, улантабыз. Кийинки унабыз. Merz 210, 2.7 CDI мотор, 400 миң сом, 0555 888 376. Жакшы. Эми бар экен, попкорн бар экен. Бах этип. О, YouTube'га тартып атабыз.
Машина сізкігі? Mola. Oldu, hazır. Çekeden tartalım. O Jaşıl Volkswagen Bora tuğanlar. Жаштардын машинасы да мынау. Автоматтан чыгарылган жылы 2002 экен. 1.6 объем, автомат коробка дейт. 395 000 сом. 0504 18 38 58. Жашыл экен. Болду азыр. Полный электропакет, электрокүзгү. Так. Автомат коробка. Подлокотник бар екен даже. Бұл қанша болады? 370 болады. 370 000 сомға Volkswagen Bora туғандар. Андан кейін дағы бір ой бар. Мерс 210 08 300 номер. Күңірт көк түсті екен. Автоунан шығарылған жылы 2028 объем. Телефон номер басына көрдіңіздер. Бірақ мұның состояниясы жақсы екен. Так. Комплектациядағы бар екен да. Полный электропакет, ESP дейт, подогрев обдув бар екен, климат, круиз контроль, электроплавающий сиденья. Бұл қанша болады Мерс? 570. 570 000 сом болады екен туғандар. Так. Жақсы. Бол, хорошо. Мөрді дағы бір соның машина тұрады. HRV, японский мини кроссовер туғандар. Российский номер декен да. Ең бір өкінішті жері. 2002 1.6 объем, мотор коробка привозной қойылып тұр. 480 000 сом, 0509 11 екен. Японский мини кроссовер. Жауық болшы керек, жауық екен. Кейінгі ұнауыз бұлдағы Volkswagen Bora. Қайырда сода болады, бір ақырында көріп қойады. Бұл да сені көе? Е? Не машина, естимауы? Ford по. Та, мұнда дағы бір Bora срочно деп қойып тұр. 2002 1.8 объем, 340 000 сом, 0704 70 40 90 екен. Так. В общем, машина базарды көрдіңіздер туғандар. Бұл жақта мен көп айтамын ғой. Жүзінде жылмайы бар. Бейлікенен адамдарда. Мынау қандай машина? Бұл Golf 4 универсал турбайбы. Топ-тоз екен, 16 клапан. Так, 1.6 объем, $6200. Родной краска дейт. 559 11 14 33. Универсал. Таза екен, мынау машина. Яғыш. Яғыда таза екен. Мөрді дағы бір 211. Менде 211 алғаннан бері. Так, Мерс 211. 2004 3.2 V образка. Продаю срочно, торг бар дейт. Басы қанша екен? 750 000 сомда сөйлешөз дейт. 0509 12 19 60 телефон номер. Идеальный дейт, қысқасы. Ветровиктер бар қойылған. Соска, спойлер қойылған. Соска, болушылы. Мерс 211. Так. Жақшы екен. Жақшы екен. Жақшы екен. Соска машинаны көріңіздер туғандар. Бұл не, оштан келді? Бишкектелі? В образка туғандар, 3.2 объем. Моторы четкий оталып тұра. Bir лишний звук жоқ. Жоқ, болады, ұшы жағы жетіштүү ғой дейм. Қанша олады дейм басы, тоқа тәрі? 700-ге шырға берем дейді туғандар. Бишкекте олады, чалып көріңіздер. Қач. Документі таза екен. Қысқасы көре бересіздер. Байланышқа шығып. Так, жақшы. Ушындай. Ушу 5-ші сектордан келіп тұрып, бұл жаққа. Жақта Lexus бар, бірақ Toyota мен арзан шығарып қойдым. Болды. Контент қатып отыр қой. Болды. Брат, лайктан басқылашы бұл, рандом үшінші. Не ұрып кеттің екен павроттан.
Туған, қанша екен бағасы? Ақшасы қанша екен? 8,5 мың бе? Телефон номерді айтшы, туған. Так, 504 55 71. Машинаның состояниясы жақсы екен, туғандар. Бұрылып отқанда көріп қалдым да. Туған повороттан ұрып кетті. Айра қармап алдым мұны. 8,5 страховка тұрады менде, брат. Не машина алып шықтыңыз? Камри алып шықтым. Камри дағы? 40, анан кейін Lexus алып шықтым, ES330. ES330, қаяқта бияқта ғой? Жаныңан. Туған, ұшыл туған. Мұны яқтар асфальт болып қалған бе? Майо. Делай. Оны жасаса болады екен ғой. Асфальт. Қысқасы. Мощный, чаңыбайтындай. Көлчік болбойды. Бұйырса, бұл шығарылышымыз. Бұл жақта Өрдөк базар. Өзіңіздер жақсы білесіздер. Өрдөк базарды жақшылап көргізіп береміз. Кейінгі базарда, ертең бұйырса ушул уақытта көрсеңіздер болады. Аншын сіздер подписаться болып, қоңырау жоғын басып қойыңыздар. Тетеги браттан баштайбыз азыр. Делай.